Pozdrav ekipa! Evo, ako se pitate gdje idem, putujemo za Slunj, idemo kod mog velikog prijatelja, budućeg kuma Gešera. Dogovorili smo da mu pomognemo oko montaže namještaja s obzirom da se seli novi stan. Naravno, iznenadili smo ga sa poklonom. Budete vidjeli kako će reagirat s obzirom da se seli u stan. Uzeli smo mu perilicu suđa, pa ćete vidjeti kako će reagirat na poklon. Budemo malo snimali kako je protekao vikend i šta smo sve radili, a do tad vidimo se. Idemo delat, a? Idemo delat. Da, tvari bok. Bok. Jesi neke delo nekaj, a? Kak ide to? A da. Pa čekaj. Tu je... Pa se ja dobio poklon 3 reda. A nego... Ajmo raditi. Idemo montirat nešto. Sad je lijepo ti izdanje malo ovoga. Ovo za 4. Vidi ga. Bog care, čao. Kume, nema keramičar, ali zna sve zna. Mali je, nema mu. Nema ravno, a? Evo ga. Ova 2 elementa smo riješili. Za 15 minuta. Nije baš za 15. Sad je došla superverzija ladice. I sad idemo s ladicama. A vidi nas. Vidi. Stavarija Gečer. Ajmo delat. Evo, nastavljamo radove montaže kuhinje. Jučer smo spojili sve elemente, prisložili gdje bude šta. Sad nam je bitno da mjere za ovu ploču za kuhanje, za sudoper i da izbušimo radnu ploču i onda to sve pofiksirat. Na kraju ćemo onda viseće elemente, napu i sve ostalo. Budemo malo snimili da vidite kak ide, jel tako kume? Pa možda će vam pomoći nešto i ovo oko montaže kuhinje. I mi se malo učimo, nije da smo u tome svaki dan, ali... Tri kad složimo, onda idemo za pare. Gle, ako imaš interesa, sve se može. Zapamti to. Pa makar i nešto je tu ovo. Ajmo. Ovaj dio kad bušite rupu za sudoper vam je dobro staviti silikon na ovaj dio
Nebitno je sad koja boja, mi imamo ovdje naravno raznih boja, pošto nam ostane na projektima. Stavite silikon, u slučaju da vam kraj one gumice od sudopera propusti neka voda, onda vam se zna ovdje napuhnut radna ploča i imate problema, a silikon sprečava dovod vode do ovog dijela iverice na radnoj ploči. Lijepo ovak s prstićem zapunite ove pore. Nemoj mi sad prisad, neće mi se primiti event. Joj, šta mi radi ovaj kunić? Ubija! Daj još ti silikona, kaj čuvaš te Ovo je ostalo od gospođe Marijane. Marijana, hvala. Ovo mi je od Mate. Si napisao gdje? Znaš koliko put mi se dogodi da trebam fugir masu ili nešto, pa ne znam koju sam koristio i evo. Dobre, kumo. Evo, ovako to izgleda kad keramičari smontiraju i postave kuhinju. Evo kipca. Sve namješteno. Sve radi. Šta nije? Ovo je dekoracija, a? Bravo. Uspjeli smo. Jesmo. Sad idemo ormar. Evo, sad idemo ormar, još sastaviti. Vinočica, sve fino namješteno, zasilikonirano. Sve radi. Još folije skinuti i to je to. Idemo riješiti ormar u sobi još. Znači ovo ćemo maknuti. Joj meni, ima toga kume, a? Ima. Ima. Buka iz nas. Bumo mi to riješili. Danas do 12. Stolari. Koliko je sad sati? Sad je negdje 4? Sad je frende 5. 5, ujebate. 5, a treba ovo sastaviti. S tim da su klizna vrata u pitanju. Ajmo delati. Evo ga, 5,5 sati, ja i legenda riješili smo ormarinu. Uspjeli smo. Nije nimalo jednostavno. Manipulizuje. Znači, ovaj ormar, 5,5 sati smo ga uspjeli, evo, pol 11 mukotrpnog rada. Doslovci mukotrpnog. Neka, bitno da smo mi to riješili. Koliko dijelova? Iz 11 kutija, iz 1.800.000 dijela i šarafa je ostalo barem za još pol ormara. Knjiga uputa je bila velika, koliko ja nikad sam lektire pročitao. Nismo bili sami u ovome, imali smo pomoć. Nije ni curama bilo lako. Ipak su 5,5 sati morale ovdje. I pregovara. To je to. Ljudi, pozdrav. Pozdrav. Riješili smo. Idemo. Pozdrav. Kumo, kakav je? Šta da ti kažem? Fino, a? Može ovakav? Treba se malo naviknuti sad.
Gledao. Šta nas čeka? Evo ga. Jožek je spreman, samo snima, gleda šta će prvo, šta će drugo. Ima posla. Idemo raditi.